Notice window to Mayam Taram Nokshari. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasigi Ikone Thamzari dialogue ki special edition of Notice Dialogue Ikone Thamzari topic asi Mapungoina Hogiva Megitang Ohumdagi Manipur the totally violence ki series of episode Mayam Makak Tola Ibasigi Manungchana Masigi another turn of events some of the live asi Chuchanpur district Handak tang taramagi ahing numidang wayam dagi horoga ahing nongyai fawbada thokiba violence ki thodok maduna mapungoina miyoi ani ki punsi mi sikiba amasung miyoi kunthai na sokpa aduga masigi mathakta Chuchanpur gi mini secretariat ki saruk sing officing mai thagiba amasung masigi makadarakpada hauzik SP amadi DC gi office da natana atopa topa government ki office mayam ama Tabuk Toba Tinjalapa, Amasung, shutdown Fawbok, Pol Toruba, Masigi, live turn of events, ma'am, see the live development, ma'am, the Kanavigi, Maniputaroki, Studio election, the Vivang expert panel members saying, Taram Nokshika, Kunuchi, Hamad Taram Nokshiri, Ichel Express Key, editor, Oviriba Manipugi, renowned senior journalist, Ekuza, Hemchandra Salam, Taram Nokshiri, Kunuchi. Tagachi was a Loinasigi, Norris Director, Avina with the election, very busy. Equipanica Kumazeri Manipur Miamgi, Socio-Political Commentator, Manipur Tonga socio-political issues, Mayam, the comprehensive or analytical observation of the comment of Biriba, Pavung Posong Sonamani, Pamutram Nokshiri. Hambazi, Chuchanpur Togo district at Togliva, Todo Maruina, government key institutions sing, Aduga government key machinery sing, Amazon government key property sing. The Atika Kai Mayam, Tolapa, Masita Natana, Chuchanpur district, Hanale, Mibapum, the Regi, Tongan, Mau Mayam, Oku Balakpa, Maruina, Numit Mangani, Internet Tinge, New Ani Sire, New Kuntai and Soi, me listing Ama, Hena Equiyamba, Mop, Singna, Equini Secretary, the Target or have a war from Mayama, national media sing, local media sing the Yamfazana reportory. Masigi Matunda Hosi Manipur the Iran Sigi epicenter say Chuchanpur district from the Chanchalapagi Mamisiam Chaunatari. How's power the Layriba situations understand of Minanaviginama, Manipur senior journalism, Viriba, Equisial Express key editor, the Equus of the Laxi. What's a how's power the Chuchanpur, the Toki Patos, Kamai Tokivano, Aduga, how's it Layriba, latest updates to Kamai Lavius. That fit in the Toki Patodoxi, Kogi selfie. Constable Haitare Yamna police department si Mang Tokpa Haitare Adugumba constable Amana Kogi Lalhoba Kulai Paiva Aran Batoba Singa photo Kamin Nabagi video viral or a Kraba Matunda that 14 the viral or a Kibane Adugi Matunda that 15 February Sida Chuchanpur Espina Marasi Mara Lere Haidana suspend Tobane suspend Tauba Nimit Asimakta Adum Hore, Irang City. Aduga, ITLF ki Maike degi, Azigumba suspension order to Handu Havenachim, Yanakanba, Kogi Napsada Baitare, Adugumba Humsing Fongoropa, Lay Aduga, Madugi, suspension order say Handu Pa, Kogi suspend Togi Bagi Ikan Canada, Namidangi, Pung Taret Makai Swidegi, Irang City Hore, Irang Sagat Pahore, Irang Sagat Pahoraga, Kogi SPG office. Amadi residential office haitare adu adegi DC office mini secretariat se atamnana masi thugairapani masida miyamna yingnari bofamdi karigi SP amana constable amak suspend to matamda asuk chawba irang tholi si maram karino haibasine adu masidi tobam thoktoba makhangni mamangda Kogi school mayam paktak lona Chuchanpur sung Kangpok pigi school sing CBSE de affiliate paktak na tawgi matangda Mara Lere Haina ZEO ani aduga DI ama suspend to matamda sigum irang si toki de adu masigi irang si tholakpagi maru maram ama hargadi that 14 the 12 ta chief minister na function amada Manipur da 1961 the base year over NRC Satagani Aduga Maduda Pangba Mitop Singdo deport Togigani and Haina Pondo Kiba Adugi
mari leinana masigi irang hi sagalakpani haina miyamna hainaba lei masiju tasengna chumba yabagi oitokpaduni constable head constable amakhak suspend tawbada suk chawba irang thokpam maram jade thokroeba kaisu adubu masi thoklaglibasidi hairiba magi background ama semakpaneba aduga misingdo akhoi logi wangmada ain kaina changakkiba khoi miyam singsi khoi takthokkiba yare haina parakpa NRC se 1961 da base year werga chathar agadi masidadi mi lakh kayadi soidna magi citizen oma oibi yaroidorina Indian citizen oibi yaroidoriwa masi yangkanda masigi record mayam se manganabagi damakta khoi maruina DC office ta target lakhrisi masineba aduga mini secretary ta target laga masigi mangan tagan base sang thugaiba adagi mai thadokpuna singba satharaiba aduda natana India gi machu ohom gi piral si chingtharaga khongoina bagi moong ma miyamna ugi basineba masi am laibak thiba thodo makhani adu makoina record singse manghanba haibudumati Chuchanpur gi DC office amasung mini secretary se mai thadokragasu mangan tahan ragasu Ladiba record singdugi mother copy di Imphal da lay have sim khangadabne sing mangalure mangjari bisi kanadano masi mo ko na khangakani hauji irang sina maram markanda Chuchanpur district to oiri sidi yamna yengai daba piwa mamkhak tuneba lo leitaba pura liberate zone amaga manarabneba aduna tawning ba sagi kulai paiba sing sina tawning ba ongda makhogi apam si tawraga niyam sing micham sing ji wa ama phawba ngangjaba ngambagi thongna do leitrabne sigi piram sidani akoina yengbe yarisi India government na haju phawba kari yengduna leiribage haibsineba hangbe yaribu wangdi hojikti aran mamongda DC office mai thadokre adagi mini secretariat mai thadokre maruiba che chang mayam ma mang takpagi ofamdi leiri masida masi phawbagi thakta changsil iba mawong asidi yamna ka heman ba makhakneba India gi mafo matayida amukta thokidriba amakhakneba masi kuki narco terrorist sing injil laga chatharakpani haibsimadi yamna mayak senge adu kuki narco terrorist sing dugi mathakta khogi lengak loi sing su yausilakpagi mami ama khoina tare ngarang mukta chief minister na press briefing ama piraga hagibaduni MLA ama masida injin bada chenabagi ofam ama laire aduna mahaki mathakta FIR lokot lagani haibasini marisida chenari basi saikot AC ki Paulilan sini aina phongdok na su leire adu magi mathakta Indian constitution gi wang bada yaikhai thingai bi thawong chathaba adagi law and order da akai be pi ba sigumba thong myam si magi mana injil laga chatha hanba oirgadi mabu book toru da bi maram di leitre ba hoji aduna hojik manipur government na chief minister na haigiba wafam adu tasengna ngakna chalakani haibagi thajabadu miyam da lei aduga asigumba aranba tobu yadi haibasidi patang chana para tambi hobu chummi madu natragadi hena sathiba phimo ma manipur dam mayok no biyai hojik lei latest update si hojik ki thodok si thokre misi mina yaure daga atek akai amang atoi myam ba yaure including public property adagi government institutions sing da akai ba sokpa myam leiri hojik leiriba latest developments even ITLF na for shutdown call tawrore aduga marak sida hojik si latest developments kai leyo hojik yamna sathira idi ITLF na makoina chatharamba shutdown do handokhraba matungda moina hojik haire sidi koigi Manipur government ki office sing se Chuchanpur district to leiba Manipur government office sing se amata function to yaroi haibane tawloi aduga masisida employee boiriba singsina office lakba yaroi haibane aduradi pura defang tong lagi haibane pura lawless oiba liberate zone amadawda amada chathaba khogi kari haini Afghanistan ki kari gi khogi lalau singna paiba mafam singda ka tawbo mogong du gi type ta Chuchanpur si makhogi makhada makhoina chalaiba makhogi logi khogi Indian law si chataba makhogi apamba law dum chalhanba adugumba phibam duneba leirise madumain ohenge haibane ba singnadi masi India government su yapam thokte masi gi mathakta chapsaba action lokotpam thoi aduga masi mak tahongdraba India pumbagi oina tholiba thodokse yam ikai ngai oba amakhakni ai smai tamse okay ngai joza mathang jai pong dalak sege pong dalak chaning baze pong hoziki Chuchanpur da tholei baze hokiba Iran sigi momentum si sum lepale jana kankhalak pa ge saruk singda amroina Chuchanpur area da government gi or institution singda to this level sigi level ji yong target tor ko ji handak kisan ahan bi oili
masigi maru iba maram si huzik oza editors na pandi ki bida ya maru iba maram khak pali maram chief minister na 1961 the best year orege na se pangtu kani haibagi wafam jiga mari leina bi ya haibagi wafam masi kadai fau chumba yai haiba question jema aduga paungi mi yengda as a socio-political commentator moina handak lakriver sigi internal conflict sigi series sida tholokba violence sing manung da handak thoglai ba Churachandpur ki incident zina irang sida ikhoine karmain interpret to ya ge hebsin hongka hebin yingbiu laiba mui sing se narco terrorist ki group na aya mangaktani leiriba mui sing manipur manung da leiriba sing se makoi se indigenous inhabitant natti makoi karmai tawna indigenous inhabitant donal moina leigani karmai tawna manipur sebu karmai tawna moina khopaga moina josan gani masigi plan ni moina tawriba se akoina hai nongpoktagi numithoi hai moina hai nongchuptagi numithoi hai asuk jan moina tawning bata tawba as if law se moina moi makutta lawraga makoina ferjol Churachandpur Kangpokpi amadi koigi mori asigu mafam punamak siga mase moina tawning ta tawba akoi nawa lawde haida manipur sarkar masini tawri basa phari India sarkar na jengbada moina understanding kari lei adudi khangdi kun sum nakong da tabada chief minister buna nang tamda nang yengu chingnom da nei yengi masina maybe here say mina ngangnari baiwane adubu tawriba punamak sina bharat sarkar san mamit ushallaga torpa se bharat sarkar ke kari intention masina kon khangi ba bharat sarkar na manipur sebu machet tahange tawribra natna bharat sarkar na moina mase pithok khagada mase lamse pithok khagada mase yamna mase no khoi yamna kok sagat or hen tawrira bharat sarkar ma ek sing ma statement na parliament de pibam thoi mo tawri base kanana tahulin hai to ma ek sing hai to bharat sarkar na toba manipur sarkar na ma ad masag state to leba sp gu mamioi amna havildar ama akoi kariya koi shem lal pol haiba masigi havildar sina karino haibida mase yamna important oiba havildar oiramme mana chalaga makoi gi lalhoba group sing shigi marakta tillaga mana video ka thagalaga viral tawna tawriba sin asina takpadi makse toina office sigagi e pau office sigi mase arms ki court ki in charge arms ki court means sp ki office the number of okay nongmei makhan gi small arms madigi achoba arms lmg plus koi gi slr plus AK-47 plus koi gi .38 kari nongmei punamak sige in charge ma oiba asi nupa se arms court ki in charge oiba mioi ase yamna thajaba maki integrity leiba mi matam punamakta ma arms court ke manakta sum legi to maram de ma yamna lubani any matam de nomai sipiro sitaw man issue tawdorbini order tawdu masing thi mana thamgudorbini madin pasen pugri pung usukta pugri nomai maru su pugri number se pugri soito ready tong tangmani ma kayunus ma nudin man kauna porktre nongala porktre kari porktre no mase thi no khotna tawdu mase yamna aruba phamne maru iba phamne adu manupa sina माके आर्म्स कोर्ट की मफम दगी लेंग यादब मी माई मयुमसु मदी मनाक्ता पीगदबनी मक थापना थंब याते मरम दि मक थापना थमु तब मासा हाईजैक तौरगा मंगदि शोल्डरगा एट गन पॉइंट तौरगा नंग आर्म्स कोर्ट नोमै म्या पुथोरगा अद सेकंड एमआर दा नोमै 50 60 मांगिबदो अदम खंगबिदि दुगाय मरम दि बसे चेक तौदबा फ्री थादोकपा मदी मकोय से एट गन पॉइंट दा नोमै म्याम से पूर्ण चटकिबसु जारी जन अदु मियोय सेने चलगा lalhoba group singi marakta mana chalaga tinaruga harau jaipatan nuaidana mana leiri basina takpadi akhoi yamna chingnai mana nomaiba puthoga atei damona kapan nabagi haibe tamaktabo mana kari shilmui dage haibe that questions we are raising to the government of India manam di SP ni matam puno ta habildar amabo panabu ngamba honete mai makata makan rank kayam lady SP is a district ki magi achobu in charge amani mak he is a senior officer in the district
second in command the lady bani DC ga mkhoi ni ona adu masigu nupa se bu suspend to habidi he deserves karigo mapu suspend to the tar the SP masa maksi he is an unfit SP kun haibam thokpani maram dima arms court ki in charge orega magi masagi mafam ko place of duty thado ga man kadai the lalhob group challaga harau je phadan photo nam na khotna viral to na thari bisina takpadi mase maki hanadigi sumak masig mulam chat nat bat tohidaba tabak even by mistake me atege tinibasu yadaba rather than his own police personnel natrabadi he has no business to talk with anybody and no one should go to his arms court changmuchi yado mafam dani jamna lu mafam nya aduma suspend to say he deserves suspension doesn't mean that he is dismissed he can be dismissed subject to a finding Karima mana tarumi puna musa mana willful intention da mana masi puna musa shoyam bapuna muledi he can be dismissed even but preliminary inquiry say makwa suspend torbana preliminary investigations or inquiry chathangini adu matung da makhan ge maki mod wahang paung torkini witness logini kokni it's a long story masige tamakta how this ITLF or how these people Karamain tawdana police ki matak tamoni attack tawdana SP office attack tawba DC office attack tawba mapu akoi amuku reinstatement taw hainata this is called jungle ras Manipur langan do you agree this is a jungle ras in the Manipur state the jungle ras to khushi tawba yo SP DC bu leibe jaro hen tanthoi nganang nandi tong ta ngasidi pau tabadi SP DC ga amu pudan lai how the government you have agreed of course no nasana kalam mujhe hayeng no ale hare chief minister you leave your place how the is the chief minister honorable chief minister are you going to vacate your chair moi har khigani moi tawdei base this chin cookie jo this terrorist group moi tawdei base babu para m torokpani chief minister secretariat m torokpani और मणिपुरी पुणे मक्से मणिपुर दे तांथोगा मखोइने सिगल लेइरगा मखोइने ममांग 1951 द तोरकपा 53 द तोरकपा लोनी चीन कुकी जो पुणे मंग इंडिया दे लिबे पुणे मणिपुर दे लाकपदा दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू बिकम ए शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट्स हाइदर थौ पिसल ममयम नागा मसे इंडिजिनस इनहेबिटेंट लिबे मणिपुर दे लेइबे सिंगना मखोइ से खोइ मोय पंग मसे चप मानब मन वखन खलोद बदिगी म्यांमार दिगी लाकपा लाओस दिगी लाकपा थाईलैंड दिगी लाकपा बांग्लादेश दिगी लाकपा अति अति मफम इंडिया मफम दिगी लागा मणिपुर से सब स्टेट ने लोइन चंगछल लगा मखोइ द शेड्यूल्ड ट्राइब के सर्टिफिकेट पीरगा मदि मखोइ परीक्षा थाल मतिंग तौर परीक्षा थालगा अति नागा ट्राइब मणिपुर द लेबे सिंगिना फंगजगदब सरुक फाउ मुल्लगा पाई खिबसे नागा ति ट्राइब से मणिपुर खंगहौतबा अदो हजिकता Huran mamatung ko medin bahaydana tawdna mokoi policy programs long before ni tawri base mase Manipur government it is a defeat on the part of the Manipur government on the central government mase back tawi habis mase there is every reason to believe Bharat Sarkar ne Yadrapadi mase minute pungani manung the law in Churachandpur Federal or Kampope Punam completely law and discipline restore to peace no restore to mokoi the free thariba army da mokoi hiding with togdaba Assam Rapol hiding with togdaba Central Armed Police Force mo the hiding with togdaba asipul mo tawriba se kanang khani akoi di khangdre lenga ki mokokta or Manipur Sarkar da matak tega harak pura keno noi mase thona to shito haidana manam di election la e haidana ko di vote ka ge mi vote ka do ja de modre noi na pham le le to mase thado ko he mase ko revoke to go he mase ko SP ge DC ge lokthok police Manipur Sarkar ge mamai da lekhom station bani government of Manipur should not have done it government of Manipur you have totally failed. Morally, you have no rights to be called to be in the chair as a Manipur government. Yamni kaini ngaini. That nongalaga di moy nongalagi SP Dishibu. Ashok Phajana duty tauriba. Mr. Kumar Kari Dhanush Kumar Hybrid Karino. I salute these two young officers. I kangi amadi SP Mr. Shivanan Hybidu. Yamna koyi Shivanan Hybidu
yamne surbe yamne young man I happen to got an opportunity to interact ma the kangpu kanando senapati de lerme. He's a smart young man. Ma say yamna nungshi yamna angang ni nahani young officers, a lot of talent. Dishi himself makoi nibu. Who is the king of the district? And who is the general and who is the prime minister of that district? Makoi onibu. Just makoi na threaten to wait amakta. This narco-terrorist group na threaten to yana. Manipur government, you just lifted them. Tomorrow they said, no, Chief Minister, you back at your chair. Akoi phangmani haid. What you are going to do, Manipur government? Kani to butagi. Yamne kai ningani yamne. Kanano lali basidri khande. Bharat Sarkar mukhuti jaure. Manipur Sarkar bu Bharat Sarkar ne miyeng natta barumdi yenge. Manipur Sarkar ju tuhonge khanbra karino khangde. Makoi de koi union territory or koi separate state. Mase pigadi tawdira adusu kaino khangde. Adubo. We people, 34 communities people in Manipur living. Akoi di yaroido. नकोइना मसी कोई स्टेट से वो नकोइना थुगाएंगे मचे मचे तोगे खंड भारत सरकार आपको कभी होने नहीं देंगे मतलब the 34 लेबर कम्युनिटी अकोई लोने we are solid we are under one umbrella to face any eventuality मतलब दी मसी यारोय नकोइने दिल्ली तो पावर पाई जो बताए अकोई स्टेट गवर्नमेंट की मतलब द you shall not have any right to interfere or to breach our state थोई वे पुणे मसे मतलब मधुना अकोई हजीबोग दे exactly खंगरी तोड़ी मर पुणे मसने यंगुदा मिस्टर मिराज सम यंगुदा मकोई सकोई न पामदब तब नाता तोड़ी पुणे मसे भारत सरकार ने सम मतेंग सम इंजन ब तो हमदना मणिपुर से मचे थुगाई देगी करना होनबरा हाइबे से अकोई ने वहंग से मतम पुणे अकोई ने हंगी इशादा मधु हजीबोग ने रिप्लाई फंगरी अदो तपना सम यंगुदा दी अकोई खर का थाजे बाहोरे अदो दे अकोई करी तो भंग थोई अकोई peacefully अकोई मणिपुर दे लेरी 34 community अकोई should we not stand against the government of India? Should we not stand with this narco-terrorist people against them? Madam di makoi di they are not indigenous inhabitant of this state. Only the Nagas and the Meiteis, of course, Bengali, Nepalese, the Marwadi, Punjabis, or Malayali, or Tamil, ati sagali Bihari, you are all permitted to stay in Manipur. I am talking this narco-terrorist people coming from across the border. 1961 the Masigi NRC Hoguni had a moi Mipainer moi lady. Karihan NRC the Hangutar with the Moki Mapamapu Kana Poi electoral roll Putaro 1949 the Lapra 50 Lapache Putaro Janglun Tigani Kokani Mutumukoi intention the completely Churachan put the office Punamuxe Mama the forest office Punamuxe land survey department revenue departments Kaim the evidence Pangdana by the Moina jungle may tie the forest office Punamulona may tariba so that Kanagun the evidence Pangdana by na Mukuni Tauribus calculated on a very calculative Makois Mihat Pag Sagai down a Moisa Tauribani. Aduna Manipur the lady bus citizen Punamak Akoi Haji Akoi ready later Bujade Assume Mamio sing the Manipur Machet Tahange Tauribase Akoi Bitumin Levam Topra Natunamatic Chan Masigi Pokumpivum Topra Toktabra Masi Mayam the 34 community Akoi Mesakana the Bayade Akoi Makoina Laga Tumin Lijabada, Mukui Tabak Pangi Moni misused to give power 1953 da one Mr. T. How keep or keep Jane Moi Ani Moi Amunina Mon Home Commissioner Amon Chief Secretary Oramba PR Gimatan Mukui Ani on top Onjin Tokina no in a Mukin narco terrorist Puraku Jan and never Punamak Manipur Sibatanga on the Jo Akuibu Gyantatan Naholi say we 34 communities Akuji Gyantabam Toi Aduna Akoina Hajari Base, Manipur to Liverpool, Ing Natangulitana Layu, don't create any problem. Akoi Karisukaide, indigenous inhabitant later also. If you were in Indian 1961 among the Lakpatarabadi, be an Indian, enjoy it, but don't cross beyond the limit. Moko is a greediness or a pa. Manipur is a moy mon Masa Kunjalaga, put a chatoga, Mete Punamak. Naga Punamak, Ati Sagi Punamak, Loin Chasal Laga Mase, Akui Mono, Josal Laga, Punctum to Malaga Mohin, Mase, Akui Bau Parada, Hajonable CM the Pumis, Moi Becket Laga, Pumge had a torpa emni. Moise anywhere in the world, Moise Tinabuja the Muini, the history says and the history proves. Aduna Akui
तौरीब चुरचानपुर तौरीसे गवर्नमेंट नखोई अदुक जमने वीक ओइब्रा सरकार अदुक जमने शोनब्रा नोंगालो दुदि नोय थादो नफम हाइदो नोय करी नोय थादो होइदोइदि just narco terrorist group karana churachanpur fajol asumai tawna tawra haibe tamukta whole manipur the label lakhs people akoi sabu phanik shetna lerbro akoi sabu nupi da natana akoi sabu kari hain pulla khoi myam sabu mohi ki bidigi akoi chak ka chada dana akoi jum da tum da dana ki dana khoi leide khoi myam tumin na lerisri ishor khom lerisiro natana khoi thangna bam thoktra now government we request you this is the time to face the any eventuality हजिकती ईट के जवाब पत्थर से देना चाहिए मसे भारत सरकार की बात ताब जा रहे भारत सरकार दे मखोई बु समझेंगे पद खर 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 मखोई मतकता शातिन ने कुपी देना और बुलेट प्रूफ उपी देना मोई से करे सुम मखोई बु थेमगा मखोई से मखोई की तालिब डिमांड से पीग दी तौबा खर कोई दी चिंधोक दी तौबा असल में प्लान न तौगुम तौइने बस कोई मणिपुर द लेबल मयम पुनमक अखोई मसे ज्ञान तम थोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनम खंगम थोई मणिपुर लेका लेंगांग कदौरी अदुसु कोई यंगम थोई मरम द मणिपुर लेंगा क्यों मतक तो कोई अखोई थाजरक्तरे because you were too weak, you were too mean, because you have no locus standi in your own state. Isha state the isha control to bang ngamaktre haidana masamaya mamang the proof to robadi ko yamni ikai ne lenga ki lenga pobiri mamayam just mioi karan mi chum chamri chamwa chatuk na churachanpur se you dc get out you speak get out no lebija to chalo hani talaga helicopter tharga pura lahul le haibe se shame machine ikai ne sigai hani ikai ne leitre akoi su chahi kuntha nipan police service ta gosi leiri we face many things in our life adu tamata police chang mani it is not that akoi clerk anate churup thaga kwa char akoi file work ta udam nate akoi su shiva jab akoi su kem akoi nanghi fortunately we got back our life adu assumain ton ikai ba piba police department the home department the government the challenge taruge had the government surrender toba police the koi no have seen in this country aduna yamni ikai akoi ready lesi how best we can protect our own state sagai punamak akoi gi chingdal bichina punamak be prepared to protect your manipur state our manipur state haiba ai masi wai simna first round na thamjage okay ahan round the tonga fu mayam ma ikoi phungdok pi gre ikoi papungna makha tar puje ai ikoi gi editor ikoi zada laksage ozada laksani muse oza hojik se mapung oina national media da tawriba report mayam je media report sing sida yam interesting oibse oza na sai oza gi introduction da thambi gi ba selfie cop haibasima yam toi sizinare NDTV da hindu da mayam sida selfie cop amagi wahu dagi manipur mai chae aduga manipur da mi asiana mayam yawre internet suspend tawre habigi wapoma aduga latest development da manipur chief minister na magistral probe ma sujanpur da thokriba thodok sigi matang da masigi magistral inquiry ma tawgani habigi wapoma palli loina IRB dagi khulai lokibigi matang madumasu tawgani habigi wapoma palli sujanpur gi thodok sida masigi context sida khoni yeng matam do oza sigi magistral probe aduga then ikogi internet shutdown tawkiba amasung government officing hangba yaro habani chimgo from sing lakpa masina Churachanpur district ka Manipur state government ka ani gi leinari ba mari du da kadai fu yauna chauna akai ba oina oza yingbibe Churachanpur ki thokok si yam laibak thibani na ngai soi dum haijare masida koina judicial inquiry ma tawbuna be hena chungani en khalli magistral inquiry chi hoi madusu puthok oi haibidin natte adudagi hena power liba committee ma semaga tigat hanbadune hena chungani en khalli maramdi masida laiba force yamna mapangal kalle haibane ba hojik hairisi even SP ga DC da hariba district sta leibiya roi kana hairak pa haibisi yamna chawa force ma makoina oire haibane ba aduna maram morkan da haibanga mine adu masidi yamna khare hena deep oina tijinbagi tangai phadabatu leina khalli kari gi intention da makoina masagi DC office mai thagi bino adagi minister secretariat mai thagi bino haibase masi yam kumna thibam thoeba maramdi masida leiri ba record khoting makse manghal laga makoida kari tongjari bino haibadu masu yengpom sangeba masida tasengna saikot ki MLA Pangnilon Hawkipsi ma generabra haibasi masu mayek seng ti rokwa machangi madu rabadi ma generate haibra chapchana khangmangam magadi
magi mathaktasu akoigi Indian law gi matungina lokatpam thokpa thabak singche lokatpa mathok taina khali madu natra targadi mathangdasu adum kana gum singna power kar pairaga hekta manipur je tugaina banatraga mangan tana bu khonarak pa yae aduna masigi handaki si chap chaba matang ni na khalli chanpurda law leraktabsi matam sange makoida masagi Indian law si ichan hai tare ipam daba masagi kari khana chainibagi law gi oiba phom je la kan da mkogi mangkat ki thak tat leiba hai tare ne asmain torga mkoi masen khara wayanarga adum losin ba adagi thak tu da leibani khogi haiban wai taba khogi ok wai adu pak pam adu tawraga heta mangkat tawraga losin bagi si thinking sing da lakpa mi makal sing ya tare aduga haujuk moi gi wakal sida leiri bisi amada khogi jungle da khogi sa sing na panglei da leiba masagi maning tam bai tare chaning mo da chatpa chaning mo da zaba tugai ni mo da yakai ni adugi mong duni ba mon leigi hari sidi khoina sisida manipur government na hari si kogi reserve forest mahan ganu hai reserve forest tudagi mapan ta ga moina hingbe ya badu di hingbe ya ba reserve forest mahan ganu hai reserve forest mahan ganu hai si moi da sawi goi re kwai dei cha thiri si aduga kogi environment chauna kai piri ba mass poppy cultivation si shit tawduna ba hai si makoi gi di kwai dei asawi ne aduga drug lalon ba to hai si kwai dei asawi mu sum oiraga leire ba masina mar kan handaki lan si thogali ne ba maitai na ST oiba oidaba adugi kudong sabadu lawraga masigi lanse matang sare na lancha hobune ba sengna de aduna aswai gi da kon munne yeng biari ji kari gi lanse asuk chana thori no hai sine ba communal class hairaga di swam chana thukun thokti sini da masagi party ani dugi marakta misunderstanding leibadagi class se toye adudi 24 hour gi manung da dum laksin bangam ba pone adu ngasi paw ba khoi gi di tha mapan helaba tha tara su doro su baw da lanje lochin bagi mami ta dri ba hajuk na bu hena lanje hena kan khat lak bagi phima ma ure ba khoi da uri si even khoi gi Indian army na ka sina ba MMG khoi gi medium machine gun sina khala isi masi kadai dagi lakpno ba masi nong masi khoi hangninge ba micham moina hangninge kadai dagi masi Indian army na piribra natraga na Indian army na yolibra yondabra natraga haktheng na Indian army na maside no kapse lai ji Indian army yawrabra haibagi chingnaba du leireba masi ngarang nahan makta khudi sugnu gi thokdok tu da MMG scenery haibagi report ama media da su ugre lakhre adu itagadi masigi asuk phaba makal gi kulai sing si kuki narco terror sing sin kadai dagi phangi no haiba sineba wangdi masine yam chawba wang amane base aduna masida masigi pakhum sidi India government na pifam thoi aduga manipur da hawjik asuk sungna changna mai chakli basigi losindri basigi maram sisu India government na pifam thoi makoi gi makoina koigi geopolitical oiba mieng du da yengaga kuki singda khara kan khatpa manba adugumba mong kharsu udabadi natteba even kwaidi marur si India na Myanmar ga paket minabada koigi kaladan project sisu khoina yam chawba amakha project amana uribni masida paket ni $1,484,000 ni adu masi paket pasi losin laba tabak hobya bagi film se la kan da Myanmar da thokpa irang sina maram kan tabak se hawngam da na hajuk totally fail oi bagi thak to ne lai se hoi Myanmar da irang ji neng horga di masi project si success or pe ya du hajuk maki oina di masi success oi yo kham di laitre masi na maram kan da Manipur da lairiba kuki people si khakta India government udi hai bisine whole sigi Southeast Asia da leriba kuki population si urakanda makoi yana ba chatlabra habigi wahang dunia ba India akoina miyam na hauji hangla raisi India gamen na makoi yana ba chatlabra makoi gi mathak tak kari gi lale khangla waw da khut thadriba akan mathabuk packet trip si maram si madu oibra haiba sine ba laisi natragana Manipur se saru hom thokla thugairga Manipur se amu hona haugalak pa yadana bagi wakhalon du sagat laga thabak se packet lebra haibigi chingda ba dunia miyam na haina ba su le hojikti kogi kuki gi state ama mitai gi state ama naga gi state ama hom thuna thugai rakadra haibigi chingda budum yam da power level hojik power da
कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह काय हन थबक सिंह से चथर अब फाव त मखोई बु लाक्सिन नबा अदगी मखोई बु ज्ञान ताहन नबा थबक अमा फाव इंडिया गवर्नमेंट ना मसक थोकनो पैकेट तबसे मसीगी ना मियाम द चिंगनबसे मखल मखल की चिंगनबसे फावन ग्रेब हौजिकती अदुना हौजिकती चुचानपुर दा ख्वाइदगी तमथीबा इंडिया की निंगतंबा इंडिया ना निंगतंबा मतुंगदा अमुक्त थोकखिद्रिबा थोकदो अमनेन हाइबे आइबा चुचानपुर दा हंदक थोइसी डीसी ऑफिस मै थादोकबा इवन पुलिस ऑफिसर एसपीएम की ऑफिस थुगाइबा रेसिडेंशियल ऑफिस थुगाइबा एक्ट मांगन तांगन बैसी मसीदगी हिन चावबा कोई क्राइम जे लेत्रे अचुक चावबा क्राइम जे चथरबसु फावबदा इंडिया गवर्नमेंट ना हौजुक फावबा ngasi numit mari mangani sure si bawda masak thok thaba am to packet adugi masigi una tainabada ITLM ne he na mapangal kanna lauri asagi SP chatkro DC chatkro sida lebi aroi aduga manipur lenga ki Chujanpur district level office khodimak hang biaroi masi sida employee amatana laga thabak to biaroi habo famji phongdore ini adu hoidadi India government dagi ITLM ne hena mapangal kallora haiba sineba live wahangdi adu masi yam noning ba makhakni mapangal lanmi gi mapangal kanbada India su masak hadi masing thiba yariba haitare lanmi kwaidagi masing yambadadi ani subani harini adugumba India na मसीगी इरांग सिबु असुक सांगना चथा हनबगी मरम सिनी हजिक मियामना हंगनरेसे करिगुंबा खरति मसीगी मरुमदा लेरे हाइबसिदी सोइदना चुमलगने मसीगी मणिपुर की इरांग सिगी मरुमदा इंडिया गवर्नमेंट ना करिगुंबा खर सानरी करिगुंबा खर ngairi हाइबसिमदी तसेंगना चुमलगद्रा हाइना खल्ली मधुन मरम ओरकांदा मखोगी पांडम दु यौदबना मरम ओरकांदा ngasi lan si lusinabo honadabni somdana Chujanpur si liberate zone dong thadooga thammaga ngasagi mitei singi mathakta lan chathanabagi khogi forum yatpham platform amoina sengbatlagan laihanba masimak yamna laibak thibam khani haitari manipur gi miyam gi oina diam laibak thiba haitare masi sida chathariba akaiba tauriba planning थबक थौरम मैम से इंडिया गवर्नमेंट की अखोई इंटेलिजेंस न कदोगी खंगोइदैनो एमआई न कदोगी खंगोइदैनो मसीद मखल कया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लैरिबनी रिपोर्ट पिरुनी निमित खुदिंगी पिरिबनी करम मखल की नोंगै कापी हाइबसी फावदा अदुम रिपोर्ट से निमित खुदिंगी पि रिपोर्ट नेबो सीदा मी कयाम खुद थोकनरी एवरीथिंग्स लोइना खंगिबा इंडिया ना तुमिन लैबसिनेबो याम लुरिबदी मसिनेबो मसीदा अखोई करी फिरेप लोगदगे हाइबसी मसिमबसु यामना लुबा मखंगने हानदी मसिगी इरांग सी इचम चंबा यामना कम्युनिटी अनिगी मरत थोकबा इरांग अमगुमना उरमबदु हौजिक्ति मदुमाइना यिंगबा यारक्ट्रेबा मसिदी यामना साथीबा इंडिया गवर्नमेंट ना कोगी थोहनबा हाइगद्रा अदुगुम मखोगी मखादा असिगुम थबक अमा चथहनबगी मवोंग मानबा अमा लाकबसिना ngasiदी मियामगी पुनिंग लांगतकनबसे असुकी मथिक फावरे अदुना इसाना इरोमदोम लेपचबा हाइबसिमा तंगाई फदना मसी ओइरकनबगी दमक्तको हौजिक नारोल कयामा परीक्षा थागदोबा अंगांग मयामा खुन ngakतना लेरे इवन ngasi मक्ता उबदा मैट्रिक थागदोबा अंगांग नेना अमा खंगना एमिका टू पायरगा उतखिबा अदगी लाइक पारी ने स्ट्रीट मखोंग फमगा मागी क्वेश्चन आंसर येंग लेबा असिगुम यामदा पुलिंग नुवाइतबा थोदोकसिंग छि उरे मसिगी रेस्पोंसिबिलिटी से इंडिया गवर्नमेंट पुभम तोएब करिगुम्बा अखोइगी खुन ngakpa चटख्रिबा नोंमै पायरगा लैख्रिबा खोइगी युम्बी ओइरकदबा नारोल सिंगसिना लालसी लोइरबा फावबदा खोइगी नॉर्मल लाइफ ता हलकबा यारक्तबा फिबम अमा लागदि मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी सु इंडिया गवर्नमेंट पुगदबने मखोइना खुन ngakpa मियामगी लंथुम अमसुंग प्रॉपर्टी ngakpa हाइबसिबु गवर्नमेंट गी मथौ नत्रो मसी फावबदा गवर्नमेंट तौबा ngमक्तदना उपाय लेदक्तदना अखोइगी नारोल सिंगना नोंमै पायरगा मसाबु कंजनबा मदि मसागी खुंगंबु ngakthok चननबु होनरे इनेबा मसिदासु अमुका खोइगी सेंट्रल फोर्स सिंगना लान उबिबसु लेरिबने मसिदी हेमले अदुगा खोइगी खुन ngakलिबा सिंगसिदा खोइगी पुलिस डिपार्टमेंट दे पीरिबा कुदोंग चाबसिंग जु चपचाना बिहम थोयना खले सी हाइनिंग एबो होय मखोई लोना यारगा मखोई खुन ngangiबदा नत्तेबा खुन ngakpa सी गवर्नमेंट गी मथौ नत्रोबा मों तौम तोपदु खोइगी नारोल सिंगसिना तौरेबा अदुरदि मखोइगी अवात अपा सिंगसे मनपुर गवर्नमेंट पिहम थोइसिनि आइना हाइनिंग एदि अदु पीदा तारगदि मसाना
एनी हाउ मागी दरकार लेबदो फंगनबु होनर पकांदा खोगी सोसाइटी सिदा मखल मखागी क्राइम मैम थोलप याबगी ओथोकसु लेबा अदुना लानसी लोसिनद्रि बाबुदी खुन ngakpa singdam thau taba polam khuding manipur government pidam thoye na ismain haini ओके ओके इकोई ओजा एडिटर की मेकेटी के थंबी की वाफम सिके मखा चदरक पदा इन पमुंग लाक्चनिंग बजे पमुंग हौजिक सी मरु इन खोइन ने नगतो बे एरिया मदी पुंग कुनमरी इसी ITLF इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर फोरम हाइरिबा ITLF सिना मपुंग इन चुचानपुर के एरिया से डोमिनेट तो भी है जन मसी मैम मपुंग इन खंग खनब वाफम हमदी ITLF ना 24 आवर की अल्टीमेटम म थाकी बजे लोशले अल्टीमेटम सिदा थमिबो वाफम जे हेड कांस्टेबल सेमलाल पाउल सी अमुक हन रिइंस्टेट तो मागी सस्पेंशन से कैंसिल तो है बनी नंबर 1 अनि सुबदा थोखिबे हिंसा के वायलेंस के थौदो असि चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी अमदी DCC अनि सी न रेस्पोंसिबल ओय अदुना मखोय अनि सी सिंटो ओ है बनी चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवारन सर्वे लोइनला DC धरुण कुमार अनि सी सिंदोक कदोबनी हाइबगी रिप्लेस तो गदोबनी हाइबगी डिमांड अनि सिनी हाइव डिमांड अनि सिगी अल्टीमेटम सी 24 आवर नि नाउ 24 आवर्स ओवर अदो ITLF थमी वाफम ना स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंगना मागी ऑफिस से चटलोइदबनी हाइबनी करिगुंबा चट्ट तारगदी दैट इज ऑन योर ओन रिस्क हाइबनी मदुगी दायित्व से नसाना साना पुजगदबनी हाइब वाफम ने मसिगी ITLF की वार्निंग अमसो अल्टीमेटम से कमाई येंगेबो यंबियो मकोई तौरब से मोदी डू और डाई ने मकोई खंगी मणिपुर सरकार से जम वीक नहीं मणिपुर सरकार की मवा सुलो लो अखोइना मसे अखोइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अखोइना कंट्रोल तौरबनी नत्रबदी करमाई तो DC के SP मोबी एयर लिफ्टेड तौरगा करमाई तो मोबी इम्फाल पुरमगनी ओके निसे ट्रांसफर तौग्रबनी ने सब मोबी एयर लिफ्टेड तौग्रब तौदिब्रा ट्रांसफर नते मकुसी सेक ओय मफम मद होय न मै रिस्पांसिबल मत SP mo IPS officer sama district mo pubuda nang nathau se nang tumin leyu nang lere si shoi tare nang lag tumin nang kam nang tumin lere nang pham leyu high arthadi that government has totally surrendered there is no government adunis adu the DC SP sibu just like koi sanapo to na nang si thangdo khurege go no si lao se nang lao aina thangdo purpo gumani aba we work in the district in our youth days akoy kan district mo how we have to behave yes government gi mako governor chief minister everybody we salute them and they should respect to us that depends on us how we function how we pay respect ashishu lai udo tholi masi punumal se samna haijarabada manipur laingak na kari su to bangam jadaba government oirabanina maram da mukhui makut se pungare भारत सरकार नसी तौरीब पुनमक असे ओइररोइतब थबक ओइथोकप यादा थोक पुनमसे थोइबसे तहलिबसे भारत सरकार न तहलिबसे मसिगी अचौब इशू मा अचौब मखोइनगी मतेंग म लेबदगी तौबनी यंगु अपार्ट फ्रॉम केनगी फेरजोल अमदी कंपुपी अमदी चुरचानपुर तोखदना मिजोराम दिगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मिजोराम दे लिबे मियोय सिंचिनबु खुद थिंजलगा अदर स्टेट अफेयर दबो तौरीब से भारत सरकार से मुन्न खंगी बनी खंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करीम तो मुखोय करीम तो अकन वहीम तो हाइदबा मोनि तौरी से अखोने करीम तौम तार द मुखोय करी तो खद करी तो कने खोय भारत सरकार ना अखोय करांखरी गवर्नमेंट मणिपुर दबो नोय नफम लुथौरा नोय से 356 आर्टिकल थमजलुरा नखोय से नखोय पुलना थमुरा हाइ वा तौरप जाब जाने अदर इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मयेक सेंगबनी मणिपुर लैंगाक्ति just became a dummy उपाय लेरक्त्रबा मसागी SP मसागी DC मसागी पुलिस से कनबगी उपाय भूल लेरक्त्रबनीना मति सरकार दुदे लेतबग चप माने खोय से मणिपुर सरकार ने सोलप मीन्स अखोचु मी नत्रे लैंगाक न मान तोबंगंबा मतिक चाबा पुबंगम लैंगाक उरबदी अखोचु खुद तिंगलगा अखोयसु थांग पारे चतलो खो लान चपकी हजिदि अखोय कीबा म यावरे मरम लैंगाक खोय कनबंगम मोय हाइबा अखोय गी इचेल गी अखोय एडिटर सापना हेमचंद्र सापना पनबी MMG हाइबा MMG हाइबदी मीडियम मशीन गन नि खन्नमते यम्यु
minute amada 1500 rounds bau kapangamba amane BMG ko amasuli labuk phabadi aisu way back 63-4 daida army gi the attachment the thahum training to the other bomb dila digi mursim lagela adi other China border manak ta kuch thahum training tori army gi makhada adu MMG se koi kap phangi BMG se koi kap phangi way back 63-64 gwani adu China na landarak pada koi mi mayam gi koi helmet lehuri ghari lehuri mokoi gi bayonet lehuri khongup lehuri angak pada lehuri tanja duga मतलब MMG शिकर में तो क्या मुझे ना powerful हुई मी हम चंगे tripod था इधर मखोंग हम सुपाले अमने ammunition supply तो बा अमने कोई गुली हापा मधी अमने कापा मी हम चंगे क्या तो लोग सब क्या मपंकन हो MMG ना 1.5 किलोमीटर वो मधु मई मगी 1.5 किलोमीटर लेडी target तो वो मन hit तो बंगमी मधी MMG शिनो मान कापा होग्रबा ईश्वर भो मदि ममांग द थुंगरदि ईश्वर भो हिंगो यान मिन फागी तो न हाइने हाइबर थदि मनम अखोई इंची अनि हुम गेप तो तर दर तोर का पको पको तो कद मी से पुंगतुम तो कोई चौग्रब पाइन ट्री को झाउ घास का हाइने अचुब पाइन ट्री का से वासी MMG से कक्काई दे का चौग्रब को पाइन ट्री का तो कक्पंगमी अदुक जन पावरफुल ले अदुगम पावरफुल ओइब MMG गी माँ की गोली दो कब तक ना कोई सिविलियन द कप में हाईवे से वो हे अंगक पर मणिपुर सरकार हे भारत सरकार अंगक पनी कदाई देगी कनान पिर मीनो मसीन MMG पुलिस ने नमिशन दी मसी इंडियन आर्मी की दी मकुते नत्रवदी पुलिस तदी लेते BSF तसु लेरमोय अदी पैरामिलिटरी फोर्स वेरी डाउटफुल एक्सेप्ट आर्मी नत्रवदी वेरी वेरी पावरफुल ओइबनी अदी द मकोई की द आर्म्स एमुनिशन करी व्हाट कर देगे मुने हे वाले पुरुष से लोइन मकर ना ले जाओ यहाँ से ले जाओ जितने चाहे बोरी में उठा लो ले जाओ चलो मणिपुरियों को बस खत्म करो उनको भाई कसाई की तरह काटो इनको जरा खून करो खत्म करो मणिपुरी को हाईवे से लेगा के नोई में तावरता दबरा कोई हाईवे से अशुक जम न कोई इकाई व पीबा न कोई इकाई ब खंग बदी फॉरगेट इट यू डू व्हाट यू वांट न कोई इकाई अकोई की मी अमग मकोई मी अमग थंग न बतन जाता कोई खंग दबनी अदुसु कोई थंग न बजादु मतंग ओइना अकोई लेरी बसनी भारत सरकार ने तोरीबा इट इज टू मच भारत सरकार यू ओपन योर आईज एंड गिव जस्टिस नोने तोरीबा से मसी अकोई यामने जानिंग दे नकोई ने तहन मनी मिजोराम दे को थिंजलकपा नकोई याना नकोई तुमिन लेबनी अदि ये अकोई मणिपुर ने करी ममतंग आराम थब को मचा म तोरम ता दिन कोई थे करी तोगनी अकोई मी मैम शिरिबा मैम पुनमक से 150 रूम अकोई मी है शिरिबा सिंह से मसी पाप भारत सरकार नकोई फंगनी दो नकोई अकोई नुमाइते भारत सरकार हमें आपको ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है हमें कोई आपकी इज्जत का कोई सवाल तो छोड़ दो क्योंकि आप न्याय नहीं देते हैं और उस तरफ बोलते हमें जस्टिस चाहिए न्याय तो दो कम से कम हमारे दुख तो आप बांटो कम से कम हमारी किस हालत में है हमारे बच्चे हमारे माँ कितने माँ आपके विधवा हुए कितने बहन आपके गोली का शिकार बने कितने बच्चे मरे बस भारत सरकार न कोई नहीं ऊन करीगन कोई ने तौद्र नोइन अकोई मियंग न तब अकोई येंग से करीगन क्या पाप की हमने जो भारत में आकर के मणिपुर एक स्वतंत्र एक स्वाधीन एक देश थे आपकी तरह भारत हमने आपके साथ आया समझा कि आप कम से भाईचारा तो रहेंगे और अच्छा संबंध हम कायम करेंगे तो हम जिएंगे लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपको नौकर हैं नहीं ये बिल्कुल गलत बात है हम कतई आपको हम इज्जत नहीं करेंगे जब तक आप इसका न्याय नहीं देंगे ये चीन कुकी जो ये सब आपका असुर महिषासुर इनको जब तक बद नहीं करोगे जब तक उनको ऊपर कोई आपको न्याय नहीं करोगे अपने सू को ऊपर अपने खुल्ला छोड़ दिया इसका मतलब कि मणिपुरी को जाओ भाई मारो गोली से खत्म करो हम देखते रहेंगे हम शांति कायम करेंगे जब जितने मणिपुरी मर जाएंगे तब हम शांति कायम हम रखेंगे या हम शांति कायम करेंगे हाय दिन कोई खन रहने
नखोई तौर कोई यानिंगदे अखोई थमोइदे यामना कोई वाई यामना नि मसी मरकता हजि बीजेपी की मी मैम शीदना मयाम मी लेभम खंगदना मचा मसु पुनम स्कूल कादे अनाब मसिंग सुम हेंगले मी पुनः प्रॉब्लम लेसो मसिंग बीजेपी की नेशनल की कोई की मीटिंग निकाय चतन मणिपुर दे बीजेपी लीडर मैम चतन तोरे अरे नखोई नचा नसु पुनः मुक्त मोदी दे तम्मो अखोई की सुमाइन मिथे मैम शीदन लेहोरे मणिपुरी मैम शीदन लेहोरे असी करी से तौबीरनो हाइदे चलूने चलग तुपी को ऑप्शन नरगा तौरुग नातोन नै दम नम चलग कदुम सन होई इंडियन होइबिसु यारोइने अखोई नातोन नम मीनी अखोई ई तोंगाले अखोई थमोइ से तोंगाले नातोन तुंब संग मनाक तचंग तुपी को ऑप्शन लरगा भारत की अखोई बीजेपी की अखोई हाजी इलेक्शन के मतंग द मयाम मी को चली द सन मी लोने हल्ली नोनी चलग मोदी दन हाइजर उदरुवा प्रभु ए प्राइम मिनिस्टर जी जारबद मी अति सुन नोंगई मैम पुरग अखोई मी ग्र हल्लु हन हाइवे चली रो नमाई काइदरा सेम ऑन यू अदुइदा अखोई नुपा थोक मी लेते मणिपुर सरकार पुबिनी ग मतिक चाब मी लेत्रे मनम दिसमाइन तौ नखोई सुम नुमिक खुद मी मसिंग शिब हेंगले बसे कयम को नखोई जेंगना लेगनी कयम को नखोई सुमान कप लेगनी अखोई नुआइते लेंगा के मकोक लेंगा पुबिरे पुनमो नुपा थोपिउ नुपा गे अमुक्त दे खोइ कनबिउ मी मयाम लुखराबी मयाम सिंसे अमुक्त दे खल्लु मही मोइ ममिते मपी दे तारि पुनमो से ngasi de nakoi power de leiri chehi mangai matung na leite basu jai leibasu leyu noina po thabak to de hana apo thabak to mi punmuk to koi kangi hande noi laibak thi ba sekadum noi nupa won tho bharat sarkar da tori bas lali sar machi yad dene se hayu nyam to de pradhan mantri da kari gina haibang am dev se maje nuaiti masing ngang da kusuno loiro akoi ngangani nakoi na waru gani but ishor matak taliko nakoi khoi gi makuk ne mapa mapini नखोई मतम ननी हल्ली मैम सिंह से शीघ्र मैम सिंह से पाप कना न पुगनी नहीं मणिपुर सरकार न पुगनी भारत सरकार से पुगनी अखोई पुरोई दो अखोई मणिपुर लेंगा तो हंगचरी खुद लोन अखोई हाइजरी मणिपुर कल्लुने सभी कुंत्रा मड़ी पुल पुन लेरी बसे तंजा से लहुने नागा की कंबू थोड़ी मिते पंगल थोड़ी नेपाली की ग्रुप थोड़ी अति सगी पुन लोइन थोड़ी चीन कुकी जोसिन तोरी पुन मुसलिन फत्त ममोइ से मिहाटपनी मिसु नमथाक तोबनी मसे यादे से ग्रुप पुन म लोइन खंगन लेरिंग तंजा सिगा अचुम सिबु सत्यमेव जयते मोदी द तंबियो सत्यमेव जयते खंगरा मिस्टर मोदी हैदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द तंबियो मांगुदा इसका मतलब क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है हैन त तंबियो अचुम मने जोय होइगनी अदुबु मिहाट पसितदि हलन बिगनो अखोई प्रजा मैम चीफ मिनिस्टर मतुंग लेरी गवर्नमेंट मतुंग लेरी अदम हायु पुन मखो लोनी जागेने तबु तदि मी हल्ली पुन मसे तोन बिउने असितने खुन नॉन जगदबा अदुन मिस्टर मिराज नुआइती मसे हाइबगी मसे लॉलेसनेस स्टेट तारे मन तोनिंग बत तौबा भारत सरकार न मोइद फ्री थाबनिना अखोई करिम तो पाइ लेते लाइबक थी अति समी सिहिनी कनाई लाइबक त तमी मसे खंगदिर मोइ तंजा नाइरी अखोई ngang इशु कनांगन अखोई जुमोन एम तो बुझाय तोरंगनी तो काइदे अद ईश्वर से मखोई दे पाप चेलो पापी ngakतनी मखोई को मानव जादे ईश्वर दको थादोक्सी लेंगक रिक्वेस्ट तोगे प्लीज एक्ट as far as possible please approach the government of India election to khun han अखोई हाली बिस हलन गनुने अखोई इलेक्शन को न लक्ष्यने हाइबिसम तई थमजेगे ओके पबुंग याम नुवाइजे तोंगन उफम मैम म थंबिरे मथंग सी अतेन मुगवांग घर लाक्सगे अखोई थर्ड राउंड सो इबनिना कपल ऑफ क्वेश्चंस अदम लाक्सगे अहम बजी अइना अखो ओजा द थमजनी वजे ओजा immediate replacement of DC and SP हाइबजे ultimatum थारगत तानबे डिमांड ITLF ना मसी याम थूना 24 आवर की मनु रिप्लेस तो होइबनी अदु नत्रगदि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के ऑफिस अमा पाव अटेंड तगन होइबनी तौन तारगदि मदु मखोइ मसागे रिक्स तने हेबनी कमाय यिंबे यम मोय अल्टीमेटम दि मतम लोइग्रे मोइना मोइसी पुंग 24 आवर की मनु दा मखोइ से रिप्लेस तो होइबनी लोकथोको होइबनी अदु मखोइना हागे मतम दुदि ngarang लोइग्रे ngarang loigrama matung sistani makoina muka ngarang nungdang wai si makni makoina khoigi chi hadora aga khoigi lenga ki office sing da attend to we are we na hairi si masidane adan masidi adum moina hairga hekta yabdi nate adubu masida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ITLFꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯖꯣꯜꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯁꯝꯅꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯀꯥꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯐꯪ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯗꯦꯠ 16ꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ KKL complex lamka haidana mogi press lucida palli masida demand tarani demand tarasi ozana short comment khaga pibi tare aham demand sing asai hainari ba head constable gi suspension order si cancel to have ni number 1 ani subada Chuchanpur gi SP oriba sip Sivanan survey si 24 hours ki manungda office thado chakhi gadoni have ni masigi wafum zema at the same time DC shu Darun Kumar si shu 24 hours ki manungda thado chakhi gadoni have ni masin ani shubadi mani aduga suspension of the head constable z 24 hours ki manungda cancel tawdaba taragadi SP amadi DC 24 hours ki manungda chakhi gadoni aduga government office punama close tawdabuni aduga SP amadi DC na madugi matungda tholakpa untoward incident khudingmaki responsibility bear tawdabuni have ni aduga sida ozana hozik thamgi wafum duga haifet mari leinana palakpa wafum zi mari suba pointer demand da DC amadi SP ani ze union territory gi cadre sing replace tawdabuni have ni makoi sing adu preferably madu koki jo community de oigadabuni makoi sing adu central government appoint oigadabuni have wafum pale kamai yingbe masine अखोगी इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम से करी वरिगे सिने भनिङैस मखोगी डिमान्ड से अकन अकन मयाम यावरे अखोगी मखोई खक्तगी ओइबा बखलुनुदन मखोइना हारिसे सिदा मरा लैरेना सस्पेंड तौग्रबा अखोगी साइलेंट वाल हाइमा लेको मसी मागी सस्पेंशन ऑर्डर से कक्थपा हाइबदुमदी हौजिक लेरिबा फेमसिदा ओइररोय अदुगा DC अमसुंग SP कोई मफम से थादोक्तुना चटखिगदबनी ना हाइबा वफम सिमदी मसीसु ओइथोक्लोइदबा मखकनी अदुगा होय हौजिकमकी वइना इरांगसे लेरिबनिना DC अमसुंग कोई SP दा चपचाना अतमना अटैक चथरकपै याय हाइबगी दमकता चिंगनब लेबिदगी हाइतारे मखोइबु सेफ ओइबा मफम अमदा लेहनबगी वफम दुमदी अदुदी मसाना गवर्नमेंट अमना पाकेफम थोकपनी हौजिक ओइरि फेमसिदा जुचामपुरदी लॉलेसनी अदुगा नोंमै कापनिंगबा मतमदा कापनी तोनिंग मतमदा तौनी पुरा कोई जंगलगी लोदुनी मखोइदा हौजिक लेरिबसे अदुना मसीसिमा मधुमसु ओइथोओइ हाइबसिनी अदुगा ngaksagi makhoi damta inen territory kadarda kogi DC musung SP hapu haibani masi masu India government na hapak kadra hapu oidra simasu sisu yamna aruba phomum khani hajik maki oina di hapa yo phomsi leiroi aduga hajik tangai padribadi akan ba demand तौरीबा लान थोकलिबा मिसी मिना सिगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरिबा कोई ITLFC लोन यादब ऑर्गेनाइजेशन अमने हाइना लाउथोगा मागागी लुचिंग बसिंग सि फागतलगा कोई चाइराक पीबदु नत्रगदी इरांग सि नेमथगदो मानदे मरमदी मसीगी मखोइना सुम सागलगा इरांग सि थोलगा मखोगी पांदम सि फंगनब होनबम यावरिबा मखोइना उनिंगी सि समबदा मिटै सिंगा लेमिनबा याद्रे हाइबसि उननब होनबनेबा any how mitai singda landaraga nongmaisi any moina kapning matamda kapaga khut thokna halaga irang se tholaga mitai singa khogi manipur da ki singa leminaba yadre adu orabadi na khoi tongan na leina ro kaina hairak nabagi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯇꯕ ꯐꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯀꯨꯀꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯐꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤꯅ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯦꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎꯂꯤꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ITLFC unlawful organization haina laukhtho matungda makhoi matakta chap chaba action jet lokholakpa matamda irang se khara makai de hanthagani manipur da ing tappase puraknabagi lambi ma yatpa oina oigani haina ai smai thamse okay yam ngai je mathang je pabung da lak chege pabung short comment khar to biro maram de ina 5 tagina 10 pabung je pabung da lak chege manga shuba demand si ITLF ki legal cell na legal procedures मैम सी हजिक सोख्रीबा अमसुंग मसिदे सिग्रीबा मियोसिंग सिग मतक लखोतिनि हाइबसिना मंगा सुबा मुखोगी रेजोल्यूशन नि अदुग तरुक सुबदा 15 February 2024 गी नुमित असिदा सिग्रीबा मैम से सिक्योरिटी फोर्स न हाथ खिबनी मखोइसिंग असिबु कुकी जो मार्टियर साइडना मखोइबु सखंगनी मसिगी मथकता मखोइसिंग असि government ka procedures and the agreements मैम से लोइनी इनरबा मतुंगदा मदु completed ओइरबा मतुंगदा दा मोइगी मथौंगम burial सिंग से पांगथोकनी हाबिगी वफुम हम पले मसिन तरुक सुबनी तरे चुबदा security personnel सिंग मथकता inquiry अमे initiate तवदोबनी अदुगा लोगी मतुंगिना हाइबा civilian सिंग अदो हाप मतंदा चेनकी बमी खुदिबा दंडी पीगदोबनी हाइबा सिना तरे चुबा दिमानी हाइबा दिमान अहुम से पाउ कमाई येंबे no ninge sabina mama nok na bugumna aduma tare tauris outlawed people trouble creators and the trouble shooters na mokhoi na government na oiraga mokhoi na trouble creators singshina mihat pa singshina onkhalaga bharat sarkar da amadi manipur sarkar da nang to da lalina nang akon haibdu yagadam ni ne akon haibse yadu nang na tutu landagani hai gumjani very simple logic करी सुनते कई ताई लाद ताई भारत सरकार यू आर रिस्पॉन्सिबल इसके जवाब आपको देना होगा मरम थोली पुनमक से मोने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द फ्री द लोइन थादन थम्मे नोंमै लिसिंग अनि मखाइरोम मोने पाहिलग मोने तहोल्ले इवन न कोई लेजिस्लेचर मी तरा मभाव they are also the trouble creators masana masagi state sigabu makoi na chatlaga akoi gi state se chaba na sigi state ki paisa na chaba mai makai shaba mapun sida moi na sheliba phiron punama manipur gi lenga ki manipur lepa ki paisa na tawraga ki riba na liba mai makai phiron cheli kunama loina tawraga akoi da onjhallaga amu chasan baniaba angak pani ka hare krishna mini kai ba khangda di upai karim leite aduga mi di kai khangda sune ngami akoi step by step se mukune tawri se smo chumi henjelle ITLF ka haibase who are they Bharat Sarkar na in Manipur government na tawga have it will take only one day mukode free on pi daba ITLF se mukune tawning mata tawri base who is behind them haibate Bharat Sarkar is behind them wa nang dresu mukune tawpu the moni thingdrbadi purpose is same aina mi ma aina mayam pami tanja se police leina aina mi se ma aina phuru ga aina phuru police karim ta tawdana yengna leridi that means police is also involved there is a common intention haiba a criminal procedure the court ma leiri ba koina aduna se ITLF openly to holiba mijo gi ku chin ku ki jo punamak loina ma se join tawraga mi hat pa gi role loina laholiba Bharat Sarkar tamasa dekh rahe hain
भारत सरकार थादोकन मोद फ्री मणिपुर सरकार ने ngमदबदी उपाय लेतबा डबल इंजिन द चिंगहप ngमद्रे अदुना तुमिन लेरे अदुना हालल में जाबा हाललो भारत सरकार ने सो हाललो मणिपुर लेंगा ने सो हाललो नकन पुनमक्तिन अखोनी से फुटबॉल दुने अखोई नकन सोने मुकारकपा संदे मुकारकपा अदुना भारत सरकार लोने खंगी तौरी बसे लोने आरान बसे ची लोने खंगी बनी मणिपुर सरकार ने सो लोने खंगी बनी अदु उपाय लेतबगी मखोई पार्टी मसेन नेना मदुनि तौरपे तमक्त मोने तौलुंबत तहुनबसिगा मंगजेरिबदी अखोनी मांगे बसे 34 कम्युनिटी अखोई मांगी बने नॉट ओनली द मेटे कम्युनिटी 34 कम्युनिटी अखोई मांगी बने अखोई द मसे इकाई बपी बने मणिपुरी इंटीग्रेटेड थुगाइरी बसे भारत सरकार ने थुगाइन बने मखोई द फ्री पी बदगी अदुना कोई सेक्शन दबे जाते और मन भारत सरकार दी कोई भारत सरकार दे कोई थोखरबसु करी काइगे अखोई से लोने एंटी इंडियन ने हायरुसु अखोई करी काइगे मणिपुर दे कोई ngak तब कोई सुंगाई जाती अदु कयम कुना कोई मदी मतम नाइगे दगे भारत सरकार ने मसी तसिंग लाली बसे कनाना लाली कनाना चुम्बे से ममित लोने उड़ी में ngak लोने खंगे एप हाय एवरी मखाता बदा निपान सुबह मापन सुबह दे तरा सुबह resolution the yauri bazi ITLF ki president chairman Pagin Hawki amadi secretary Mount Toming anina signature tawra thador pachadol asigi nipan dagina tara subada leiba demand say nipan subada our MLA ikugi MLA singna leiba situation chi involved toraga government da issue mayam se take up tawdo buni haiba wafum ma palli mapan subada asokpa miyam sing sigi damakta philanthropic organization sing mo khoida mating pangado buni mo khoi mam si yeng singado buni hebo wafam palli tara subada ya marwei wafam se 15 February 2024 haiba numit se the wall of remembrance massacre haidana ningsingani amasung masi palan tawuni habi wafam sini kamai yeng be mo khoi bro mo khoi self government ama mo form tawre manipur gi legislative assembly gi mi tara including 2 ministers moitara makoisu under the whim of this ITLF or under the whim of this akogi dictate tawri punamas moi makhadni leiribase nobody can open their mouth chabane se chagani tolopne sigalogani mai make punamo lampuro lon munman sigalon mungani ati order dunam मधुन ख्वाइदे मरुइन लौरे मणिपुर दे ठेंगा दिखाता है जो मणिपुर गवर्नमेंट दा भारत सरकार ने तो हुनमनी न लोइन मोहिन खंगे मोहे ओ मसी मणिपुर सरकार जादू से करीम कायदे भारत सरकार से चौपक चौग्रमियो सिंह भारत सरकार ने जारी बनी ना अखोने दिमान पुरम तालिपुर से स्लोली ग्रेजुअली सुम तो तालकता मोन हाइवे पुरम से लोइन मोगी डिक्टेट से लोइन मोहि तो दुबे जारो नते मोहि हाथो किबिसु जाय अदि अमन नते अम तो किबिसु जाय मरम मोहि पुरम लोइन चप माने करे मणिपुर सरकार मोहि मियो ने खंदे अखोई लागता कोई गवर्नमेंट आई कोई मुखई कोई वाली सानरी मोई कोई केनो दे कोई कंप्यूटर द कोई सासुमाई तो न कोई करी कोई ऑफिशियल फाइल नु कोई फंक्शन तौनरी कोल हाइबा अजगु मथाजे बजा द रिडिकुलस ओइबे स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने पी बग यम जावी मदु तानिंग दे अशी तौरी पुनम से मणिपुर से मचे तागद almost तागे दोरे हाइबे से चिंगनबम लेरी एंड मसी सोल रिस्पांसिबिलिटी भारत सरकार ने अति करीम तहनिया लेती अति समय हर के दोरी मोइन हर को पुनम मोय तौदब जादे मणिपुर सरकार द मोय करीम त हंगोई दे की दे करीम द मोस लोबी दे मोय अदर कई तो हम तोई अइना अई इचाना अइना ngang मुद तारक तरदी अई इचा दो मय ममांग अई इचाने हाइबे अई हंगोई बम पोकम यावी ने सेम थिंग हेमचंद्र साहब करी तौगनी आई एम handicapped. If my son denies to recognize me, no, he is not my father. Hari patar de lore ne. Lore badum ay nomai pavi darkar lete, chain purva darkar lete. Isha itan ta phasi taroga. Let me go to the heaven. Nahi do ta age dori haba. Manipur layak hangachage khud lona khoram jage. Thoi be issue pun mangse. Layak thibani adum Manipur layak pubiri bani. Oppositions pun mok loini join tobiu. Akoi mem join tosi. तंग दो लेता ने इंग तपना कर्म हिंग तौरगा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विंस तौरगा अशेंग ब शरुक तो मधु कोई खंगन बिरगा फेरजोलगा चुराचानपुर गा मफम पुनम से कोई हानि मोंग द से कोई हंजलन द बसुंगा या दे मकोने थ्रेटन तौरे हाइदना कोई गि नुआई तब तो बिगनु स्टिल टाइम ममदी यू आर ए पॉपुलर गवर्नमेंट एंड पॉपुलर चीफ मिनिस्टर यू लेट ममाई थबक याम फजन तौबिरमी 8-9 years अखोई खंगी हंदक लाइबक न थी न तौबनी अखोई ngang पुनम से शौबिगनु अखोई
हाइजबनी खंगे अदम की अवाब सरुक से करीनो हाइबसे अदुबो भारत सरकार द प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अदम उनदब सुंगा यादे शैतान सिंहसिगी मोइसे शैतान सिंहसि मणिपुर दे तांथोक तब सुंगा यादे नत्रदि मणिपुर कनब याम वागनी हजिसु मतम लेरी खर लेरी मतम से फजन मसे सिजनबियु नत्रदि हयेंग अनाब सिबे लोग्रे डॉक्टर पूर्ण लाए दिल्ली दिगी हाइना लाख तारबति कना स दुम वातारोय हजि अखोय मयाम लेपी अखोय सिब किद्रो मियो मयाम लेरी मतम लेरी त तोबिहु मणिपुर कनबिहु हजिसु लेरी मतम हाइबे समतंग आई थमजगे ओके थैंक यू सो मच पाबुंग तोंगा तोंगा डायमेंशन मैम अमदगी एनालिटिकल ओइबा पॉइंट्स मैम अम थंबिग्रे अदुगा हौजिक लेरिबे सिचुएशन सिदा अखोगी ओजा एडिटर इचेल एक्सप्रेस की लोइना अखोई पाबुंग सोनामने नि थंबिगे वाफम सिंग अजि अखोई करी तोब चंगी अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की करम इनिशिएटिव लोखत चंगी हैबि ओमरो वाफम सिंग लाई अदुबु पुनमक सि यंगजब मतम द हंदक चुचान पुद थोइबा थोदो सिना मे 3 अगेन ngasi phawda la iva irang sigi momentum sida anova significance kharadi leire haba wofam asi madi ya mayek sing palle aduga masigi circumstances sina karamba consequences sing la kadori habadu madi achoba wanga moiri loinana lakpa yaba oithokpa yaba consequences mayam amadi hojik ki leire circumstances sigi khuthangda aikogi kai khumnazari expert ani ngasi reflect tori करी होंगो लाके हाई बदु बदि मैम पुनम यमिन बतारी बट अखोई पुनम नु विश तौरि बदि एंटिसिपेट तौरि बदि मणिपुर अमुकन शांति हंजलप अदुनी तंगदु लेतान लेबा अदुनी मदु ओयंग बखोन बमतम दा अखोई मयाम की रोल अमसु स्टेट गवर्नमेंट अमसु सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल याम चावना ले हैबदु बदि याम एक्शन थंबिरी लोइन ngasi डायलॉग asi hobudi glo from ying tabi kiba manipuri miam bo amukan thaga cheri kai khunu bucheri loin ngasi ki thor masi so yabi kiba e kai khunu zari ba manipuri miam ne kai khunu bi riba panel member ani ahambada Ichel Express ki editor oina thobu bi riba manipur ki saknai raba senior journalist oza Hemchandra Salam loin manipur ki miam ne kai khunu zari ba manipur ki saknai socio-political commentator